sipai ule voin hi October ni inrin ni ania kar top kan lo thleng le tareng mai kan sual chung po a za ngai na nasata ka wanga min kalsan ngai lova min veng tu pathian chunga lom thu iseng u Myanmar ram boina chungchang hi kan news pon zin ber ania khovel ram lian tele United Nations point tu na hian nasatakin angai vento a Myanmar rama spring revolution hian ra tha a chuang nge a be sei om chhozel United Nations chuan tu na hian Myanmar ram boina wangin India rama raltlan mi sing khat le sanga ayatam anom to ni in an soi United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan UN General Assembly a Myanmar ram boina chungchang hi report pe in Myanmar ram boina hian ram dang Thailand China le India ne na anin rina bulvel khwa boina anasa zuala hei hian boina zau zo ka chok chhuak ang ti a hlo om hle ni in a soibok Guterres chuan February ni khata sipai ten Myanmar rama thu nei na an pong lak ma po khan Rohingya Muslim te chunga hleilen na awangin mi nuai thum chuangin Myanmar ram an chua san ti soin February ni khata tang khan Myanmar ram chunga an chen na in le an khuwa chua sana mun him lampan mi nuai ni chuang an oma Myanmar ram pon namaral tlan po thanem tak omin India ramalu ringot po sing khat le sanga chuang an tling to a Thailand rama sang sari vel anom to ani ati Myanmar le India hian ram ri kilometer sang khat zaruk zeta thui an neya India le Myanmar inkar ram ri hi hung ani lova India ram mar chak state pali Arunachal Pradesh Nagaland Manipur le Mizoram tenen Myanmar hi anin ri ani heti la hian UN Security Council chuan Myanmar rama mipui thlan sarkar ho tu President Win Mint State Councillor Aung San Suu Kyi le midang te hren an ni chu poi an ti thu le tuna tharum thona thleng mek chu an dem thu an soi Japan lal fanu le abial pa te chu tun thla ni som ni paruk hian an in nei don ta Japan lal thu puang tu Imperial Household Agency chuan Japan lal fanu mako le angai zong kolei sakal pui thin kei komuro te chu October ni som ni paruk hian an in nei don ti an puang chiang ta a lal fanu mako hian lal thi sen kai ni lo mi pa ngai commoner ani don awangin lal chung komi ani na akal san don ani pon to angin princess mako le komuro te hi kumsang ni som pasari khan in hualin sang ni som pariat khan in nei mai tur angin soi an nia ma se komuro te chung kwa sumlama har satna lian tak ka ma wangin thul ania an chungchang hi Japan media sang an ti chhuana sata wangin lal fanu hian ril ru ha na nasata ka nei phani in Imperial House Agency chuan an soya ani Empress Masako po Japan mi puiten lal thu thleng lu tu tur fapa hring thei lo ti an soya wangin ril ru hreom takin na om ni in soi ani bok makole komuro te hi kumsang ni som pani khan Tokyo International Christian University an kalain anin hretana kumsang ni som pasari khan in hualin akum le in nei mai an tuma ma se komuro nu hian angai zong hlui laka poisa alo batnem saka wangin har satna an tok ni in soyania Japan lal thuthleng lo tu tur lal fapa fu hi mi to chuan hei hi an har satna ber ani lo ti a soithung lal fanu mako hi mi pa ngai komuro ane wang hian lal chung komi ani na akal san dona chu mai baka chuan lal chung koni na akal san dona wanga poisa adon tur dollar makta duai khatle nuai thum zet chu ala don lo bok ni in soyania lal chung ko te in nei pui thu na thil engma azom don lo ti ani boka sum adong lova pui thu na thil azom lo ani bok chuan Japan lal chung ko mi zinga heti to pa pasal nei masaber ani don ani makole komuro te inkar hi media lamin an ngai vena anziakin an chhuah na sa a chu wangin Japan ram ti subject lian ber zinga mi ania Japanese tam tak chuan komuro hi asam mazua atuk humlama atron ringot po chu lal chung komi nei tla kani lo zealan tirna ani antia chuti lai chuan an ma ni trantu te chuan heti khopa media lama beina an tok chunga anin hmangai na nge zia an lan tir chu an fak thung komuro hi new year ka ukil na thok lai me ka ne wangin anin nei hnuah chuan new year lama anin beng beldon anti North Korea chuan ral thuam hlo om ma en chin mol ti kan soi to a
nimin khan thlawna ka na chi missile anti-aircraft missile thar chu ninga ni khan aka chhuah chin le thu puan ani le ta North Korea hian thakhat chungin missile chi hrang pali akap chuak chin mana US Secretary of State Anthony Blinken chuan hetianga North Korea in ral thuama en chin fo hian a che vel le khovel huap po in hlawna le him hlawna a thlen ni in a soya North Korea chuan heng ral thuam te hi ama in ven nana nei ve angai ti so in US le South Korea te chu ma nin ral thuam nei reng sia midang nei ve tur soisel ching an ni ati North Korea hi UN po ina hrek mek ni ma se ral thuam siam konga insum du lo hlea tuna thlawna ka na chi missile ka chhuah hi ral be na na thafa hran ania thiamna tharlam poimo tak bil telani anti North Korea hian asum don pui ber China ne na anin zomna chu COVID-19 ripui lenga wangin a chu chat deuh veka anram chunga ele bar a har sa to hlea chuti chungchuan kumin Mars thla khan missile lian le ka phla ballistic missile en chin thei tho loya tuna hian UN Atomic Agency chuan North Korea hian nuclear ral thuam siam na tur Plutonium siam chuak thei to in an hreng nge ani mizo tamberin guinia kanti an lamdan tamberero gini rama chuan sipai lal an ram thu nei na hne chu tu Colonel Mamadib Domboya chu president atan laklu anita Domboya hi French legionnaire hlui ni in kumsomli pakhat mi chawnia anram president Alpha Conde chu pai thla in Guinea ramro rel tu a in siama Africa khomwal puya ram ho tulu berzinga nau pang ber dot tu anita a nau pang ber chu Mali sipai ho tu asimi goita ania ani hi kumsom thum pariat mi ani Colonel Domboya hian tun thla ninga khan an ramro rel tu pai thla in Guinea ramro rel tu a in siam chopa West Africa ramtang rol pol le African Union ten an ensan chungin Konarki khopuya Mohammed 5 pale sa thu soin President Tharnita Colonel Domboya chuan heram hi kadin thar le dona dan pui kan siam thanga eiruk na kan dowanga in thlan dan thar kan duang don ani ati ma se an rama in thlan pui bo sai tur hian hun engchen nge an ma mo don a soi lo thung sipai te hian kumsom riat pathum mi President Conde hi mun hima kanda antia tun thlengin khoya nge a om ti hriat ani lo nimin lam khovel chanchin tharanga even hlo ber zinga mi chu kumsom thum chung zet tual tha mang an chhui chhuah thei lo chu hriat chhuah ania misual zong tu zinga mi kha alo ni reng an ti chu Paris khopui chu mi tha mang misual torot zet wangin hlauna in atuama he misual hi lu grill an ti maya chumi omzia chu sermanga in hlia mi hring ti na ani ome he mi hring hi tunge ani hrelovin nu chui thiam rualin kumsom thum panga chung zet an chuya ma se sipai officer hlui pakhat chuan a thi hmaina ma nge ani thu apuang ta ani he sipai officer hlui hi Franco Verov ni in a DNA le lugrel DNA an nei sa te hi a in mil veka a in pon na hi a dik ngei ti an nem het to ani sangkha zakwa somriat paruka tanga sangkha zakwa somkwa pali chung khan Paris khopuya tual tha le pong sol na rap thlak tak tak a thleng thina ati tu an hre chok theilawa atual tha zinga pakhat phei chu kumsom pakhat mi lek meichia Cecil Block ania sangkha zakwa somriat paruk khan school culture ruk bo ania pong sola tha ani Verov hi athi to wangin athil ti sol zongjong hriat chhuah thei ani to don lova chuti chungchuan tual tha na pali le pong sol na rap thlak tak tak paruk ama ti nge ani ti finfia ani tani hetianga hriat chhuah thei dan chu ko rorel tu pakhat chuan police officer zasari somnga te chu an DNA thon turin lekha a thon chuak veka ti chuan kum somnga pakomi sipai hlui anhua friends ram police atang le ta Franco Verov po hi atela wangin aril ruha chu Mediterranean tui pui kama in pakhata in tilum ta a anu pui chuan thamasa September ni somni pasari khan abotan ni asoin arwang hi an mu chu arwalin ale khan hu chia chuan chiang taka soilawin lugril nge ani thule ami tha then khat te chu ata langa a DNA an lak nuwa lugril nu ma a an mu thin DNA ne na in mil chia ti an finfia ta bokani khovel hi amakin mihring sual na hi alo turu theite e Myanmar rama tol chung boina wangin sum hlutna atahniam na saviau zela nimin khan tahana chuan leilet chak ai pumriat chiat zanga ania bong sabu khat
chiat sang khat le zaliman ania vok sabu khat chiat sang kuate ani to a petrol po galon khat chiat sang riat te ni to wangin mithen khat chuan thir sakor leitur an ngai ventan mek ni in soyani heti la hian ayer wadi region petroleum importers association chuan miawung mia township wakhema township in maye township le labuta township a petrol station enge mozat chu petrol tlem wang le aman atawa wangin kharani ti an puang tuna hian petrol hi heng khuwa te hian liter khat chiat sang khat jasri somnga ani mekani ninga nia sipai rural tu ten press conference an neya sipai hruai tu zomin tun chuan America mi Frontier Myanmar newsroom editor Danny Fenster chu journalism pi alam thlenga a khoya wanga manani ti apuanga sipai rural tu te chuan an rama thil man sang ti hniam an tum lo thule an ram in to delna tu le ven himna lam ti chakchu an thupui ani don ti apuang bok heti la hian Mizoram lama sai si chhuah tuipuya Myanmar raltlan te ei tur thiar tum te chuan an phurna long chiang lo wangin an bungra phur engemaw zat an chan pangkho vc puthana soidanin ninga ni zan khan Mizoram ron la thleng lo Myanmar lama latang khang te ei tur chu speedboat mangin sai si chhuah tuipui rala thiar kai tumin hmala kani a an speedboat chu tuipui lai taka chia a ti nun mai thei ani tak lo wangin an bungra phur zinga engemaw zat chu lo thei lovin tuya pai then angai ta ni in a soya tang khang te ei tur engemaw zat ero amun an thlen thei tho ni a thudon ani Mizoram a hian uaime branch sang sang te chuan Myanmar raltlan tele an mani lo tuam hlom tu te tan puina turin tuna hian poisa an khon mek zela sum le pai tam tak tho khom nge ani abe se om hle khati zong khatu kina kan puan thei te chu nia voin khong choi thla inrin ni ma saber hi itan ni lom om lo ni nge se ni len nuam le